masya kalimat tona. Salah sih Kak. Mana kalau aku kunci pintu rasanya. Buka ki. Mau nak matu. Teo buka ki man rasa tona ko di na panatonan ka kasus pembunuhan di kampungnya ku denang buka ki. Buka ki gati. Yo paling ku buka ki tapi aja mau kakak kasih na. Wah, pokoknya de gaga istilah ku Raffi kok selesai yo. Wendo man rasa tona na iya na jelek ko disoe. Woi. Jago le, tabe yoli kuna taro. Bito ka bangsang kangkai Belandai Viara. Tanrana todongon na tutumah na pintuan na pameso na seniat di salihang. Weh, lo kamu tilo di gede. Pokoknya terakhir na di Illinois. Wendo mandra paling dolo. Aja na mega syarita di surga fo mandre. Adega ka bale di surga. Monro iko mani mapile. Tapi lo ka bale tuno lo. Iya aja na mega syarita file bahan di dolo bale. Napalau tuni di neraka. Ya kale situ musara ya. Nyonya. Dia masanya mita kamar dosa elo lah mukir lo di neraka. Kodisen ya jalenge, dia nanti namanya syarita. Jadi makana vega bahan istighfar nu kitu, mas salawat, mas syahadat, supaya dosa-dosa nu diampunkan. Namate dalam keadaan husnul hati mah. Dia nana sedih ko fokus ma basya ko pakadini kadange. Dia nate mau nyampa. Aga pala di musirana ngalo. Bensing. Kau pakai di balo bensing? Masih dia nana kaga? Evita nih di kutaro, kusanganya betot taro supaya kau pura kak boting, engkau maka kau pakai tunuang ilakai kukuliwa kidongona. Kamu tuh na paling tunianu, senangi kau matiro di sedina tulu majaka tulu-tuluku, ya paling dia lo terjadi. Aja na mulur waktu balik sama bicara, kau nih gati aga doa terakhir nu sebelum kau falua kayak di Sholoke. Semoga dia mau jadi janda. Aja nung berharap sama nesa di jandau, kau falua di Sholoke napa ku buang? Hai. Magero? Maged? Makasih mo adentro na. Kedai ko sini aku Wage bedi. Deto kuisenge, Pak Dendre maka semua. Maka pala nanti maluan lo kung pakai mu Dendre. Pakai solan no ha. Lo dia ka pala ko pakadini. Deto na syapu gas na itu. Capu. Pakar ko makecega ngejari pakai solan no ha. Ilo mah dia ka itu. Tanya na ko pasyenya ko aja na tulo manyanyong. Yey. Hai, tapi selesai dulu malah ada startin roh andalanku. Nagi kuita ku patama. Kudiga. Di bola-bolanya seding ku angina. Iya miaro? Iya, Pak. Iya mero kita sedia de gaga. Tapi malah nggak seding. Ilau no malah nggak dolo, na palau mandre. Shina Mika. Shina mi langsung mi dijepu. Iya mi tu namita ko lepas ko macule HP salih. Maka pale dulu. Iya pale. Iya, lalu. Halo. Mari tadi. Deto, lari kumi. Di vale dasarku. Nade kakak kuita.
Engka keruta gatung. Iko na kala musamali ko na matapo. Mana kata ko hindi? Hai, magi dendro mulari. Mite bay? Mabute tetong. Ya nito kulari. Maga pala din na huwanga. Nasaba ko kupawa ko din na mato matapo. Jadi ko to na miten ria. Hilo mitomi ka pala itumuhuno. Mataro ta selang. Pakar mata ko natin na bereselan apa mesu. Sama na to karo mabarselanya. Lo naman re wasa maliasap ko. Jadi dasar andalan ha diselihan. Matau ka masu. Tahu pa. Ya pala malako. Maga kalimunya? Kedewasa lo kedaja na baja video alay kunya ro. Pak mi tahu ko lah. Marai mau gitu manre? Dua ngapal Pak Mita kali laleng. Aku rana manria. Kedi napal ite tabahna gitu Pak Mita ka. Dito kage 70 kilono, tahu paha. Itu mau tete. Andrea. Hai, diso. Mana ka ditete? Kuasanya pada bukanya na tirangnya ditete. Haga bisa nedi. Shusho. Diso pakito nasu. Hadi matobe ditete. Tahi maja masedi ko ditete ki. Divisi. Yutri dendro itu polemita digalungi kasina. Latih toin rano di kos nakan reangi. Mago. Ya, sedip ganti. Roy. Kok sih dia mati mau taruh? Kikwa biasanya manre pakitu, nah di somi dia na dia maki. Na batina no kisa dia na terlalu laleng. Kencap itu soknu. Aja na marang apa korf emang muhuna mika. Na dia sing kamu lebona syoliku. Saya di no mate, coba dia na gagal lebona. Manasa. Hai, aga minta gitu? Hello komite ro dehni ditai, sedikit dokoi kita na taruh taseleng. Hago panala may pakai di na panalo? Na oleh deni elo kilutu tapi tak sakaki jadi koroni nagalang kena paja. Kuite lo. Aja na mite ko malam jantunu dega gauluna tolong bani fa dusu. Kuite dolo. Manang kayak ditakali di pawang. Lana mita tahu kayak. Duanga. Ikona. Elok kalas di magai. Jago le.
Talako mata fale ini witai wasenyaga. Odeng. Odeng. Aga. Lo so lo kenra dia hamite dinamoelo marumui fadena nenre wae. Mati lampi kafang. Tes ki coba kitu lampuelo tu amo seding. Itu omua. Lo fale mite kenra jaha. Orang kepala dulu sama liasa ngamatu. Ha. Kudigai betuju naruh aku lupain nasi di lalenge. Kang itu nria jampu he. Mitani lese kiri no. Materno no ankena muruntu kokona ne isha. Kituni di kokona di hana si kolake. Bela faha. Bela aga. Itu nria he di tetaimi. Lo nria gati bosi kimatu nelo kama sesa. Oke nih sayang. Jampu belok kiri. Aku apa? Botai. Ha, gede ke awe macobui. Tem rumah. Awe, ya edi he. Kekue syarana lo menre di asa kotana pasangan ada kenangi. Ini di sini. Di situ di sini. Aga menjama kita nure. Ure, anu ide FIFA wae kopi ini. Oh, elo komandre duriang. Oh iya bang mure kong katumai. Di belahnya taci batu-batu nguruntu. Iya, talamaragai. Kan itu mure. Pakoya duriang mu lagi fura lagi kicafi kon remoto. Tapi makasih semua sih lalu kali mua di Medung utara nih balik Didi. Oh iya mure sina pikolai. Lana pai dolo dan nure family hasing matu cafiu. Iya, terima kasih banyak mure. Furani? Yoi. Bah, kecap pahale? Nasa caw di nama baru Aja bana ko iya. Saya tahu nih di nama wain waro. Asera. Nah itu aku minta kencana wae mente sama na di nama saya tahu. Sama na di nama denre mani kuliki. Biasa nih itu minta lolona pana mi kote mata tuh dawe. Kekoro minta nih pana nih kencana kote mecudang dawe. Iyo, agana pura mujamar silong. Hei. Sertifikat. Langsung tanda tangan Kepala Direktur Perdinamoan Air Jakarta 11 Maret 1999 Masehi. Wih, jago Bella. Kapa kroniko ga? Sertifikat fasim Mia. Oh, tare, perlu itu sebagai manusia terkuat di dunia dengan suntikan jarum. Elah sih, 7 kali sina jamai jadi jago nih di wae. Iya, jadi salah sih kak. Dena na silong, ku saya sih itu kalau begitu.
Odeng. Odeng. Hura kita lo colokan na wae. Lebe-lebe wae. Odeng. Hai, che dimmi mite dolo. Kuitu tu siapa? Macule pakai rosti kole. Pura ni kuhapus kalau si na dolo. Vale. Ini loro ya pasti nama puski makasih kali nih rumku. Nak ku tepe. Ya to palo mapus ki. Jana. Ya matone di game pa capu-capu uring, katoang, oi sepa, sanrunanre, huramana na balo na panalian chip. Na dolo si. Kutihi maniko tu lo di sini ku jadi bandar chip. Ya sih lo pamit tahu kak. Magi wae nama kencang mo. Magai, mita ni wae? Magai nama lomor di namoy, nama kencang wae. Masalahna, digo malas tropa luakiaro, sedangkan colokan naro di namoy de na nata colo. Pura maneng itu kuraki, nadena narembana pa direktur tanda tangan komadongok ka. Kuraki ki supaya meraga syarana di namoy angin yang kasih bunyi mesin supaya dia nasi mau ke maja listrik. Maksud angin yang kasih bunyi mesin ini. Nah lolo wae tu mai. Ya, seperti itulah. Di botol kufitana ku contoh. Botol ada air sedikit di dalamnya. Kutip pelangi. Madodong arwai maputar. Ku kencani ki. Mengencang. Jadi semakin kuat angin yang menyambar dinamo, maka semakin kencang air bergerak tumai mendre demberenu. Begitupun sebaliknya, kalau angin itu kurang menyambar dinamo, maka air akan bergerak pelan. Di balik dinamo ada baling-baling, maka itulah baling-balingnya yang nasentok angin. Jadi kode gagangin, mate dinamo. Sudah pasti, karena kita saja manusia ini membutuhkan angin. Dan manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada angin. Agak lo mau hidup kode gaga angin. Apa yang mengompa paru-paru kalau tidak ada angin? Mati don. You understand? Dena, ndak logis seding. Mana talo mete kan di mundri. Engka dena na beres sedih. Di luar nalar, masa angin patu dinamo? Ndak percaya sekali ini. Iya, makanya talo mete dulu. Boleh diga Vola mite vai una che mentre di bolau na kusinge ki dinamo merumui. Madodo ni kawat tembakan na puang fa dinamo matoa. Na baru na dihini piro kuli ki dinamoe. Berarti bunti pipata. Natamari ki kapal di set duriang. Pakoro ni kava na natosi kuisengi paseni ki pakoro. Na bapak na lotosi mabalu mahni na palisu. Sina coba lo ya palo mitangi. Iye pale, milo tulung ini na pale fan rahma. Iye ba. Iye cocok nih lo mata lo kan di mundri sekalian di sini tango eta irahmat coba lo. Iye pale, makasih Maega. Iye main nih pale bang ayo. Main nih pale. Iye makasih Fan Madi. Iye. Upa pahaya ma bali bola si Loang Andrea tahu. Kasih patahuna kasih. Saya doakan semoga cepat diberikan momongan. Adanya, pasti ngeri pengayu ya janda. Apa koi dia datang ke lakain Andrea? Masa kan kita lakain lo? Iya pak, kusubu lawan yang mapasa, ini pak palisu. Ya di teko, engkau nama kunre minta asuna janda. Ya silaku. Halo kalau juga belo. Kurma itu? Malah salah sekawangnya dia lupa ke kediga taruh di namona.
Na perasaan tanya ke rumah dinamo kopi fana ha gitu maiki. Ba, teto di beta edi le. De pamujaja na kusemema ni onrona dinamono. Ano mai? Agak toke mau ala kayak di mes sebelumnya jaji. Karena dinamo tapi edi pipana Tapi edi pura ku falece, fatanya pasanganna. Aye di napi pasangan. Astaga, na dinamo na refangayu. Na kemite rumah baru. Na digai na vivana gitu dah pura musulai gimang. Jadi ya di kedi, ini di situ. Fatanya pasanganna. Iya pesan nih. Senang kalau dia nanen reuhene fangayu pa iko pale tutukar ki. Aki senang pak kita dia di salah pasangan jadi kau padaiki. Tukar ki memang gati aro pale su jonrona. Aki senang wasi ngar dinamo Lo memang no hasina suju syukur dolone fangayu milo dampeng ajak na berro mi tutup mau carita sertifikat tahu na vale ciki solana silongi hati lau papuratoni pake wae nate masasa aja nah lo bahan hasina di bolane fangayu milo dampeng pura nih meren itu refangayu famendre ni wae di bolana jauh no mana minta di nama Jadi walala elo ni diaga dia nama tairen nih naga tulun nih hane alalala wah misahai jadi aga gunana tanda tangani sertifikat untuk direktur kuliah mu jago pasien ini hagati kuah sarana nah dia naga cara lainnya dia nyonya satu-satunya syara di lebani di nama baru dia gak doi pokoknya na kalau misalnya peripa itu iya ro kuaseng aja nanti na cerita bero hehehe tanda tangan pokoknya aja ame gitu kumasa ngalenu ka sertifikat nu kumasa ngalenu jago penresa nggak wae lo boleh kotia masih naik merung kekuana syarana kusuruh maniko harung gitu wae nain rejasa pokoknya usaha jauh kok dena wae doe nelen bolandai Woi, tanda tundra bolandai, woi. Kekuatan boleh caranya deh. Keruh, tadi pa. Woi. Kudi gitu malah durian. Kontrain yang deparenga. Diga seruntuk. Kendra mundri Elo ke halo malah rumpu gajah. Iya. Mau mani kasih sana di. Ya. Uli. Elo kemaga aku mata tonangi. Aku menjadi visu Aku kayaknya mau Ruiki de nakali tani se buka durian. Mati aku riedi. Iga suruh ko malesega mabonga. Mau lah begitu. Tadi selalu pada ketong kayunu. Nggak tuh cerita di. Alam itu. Hanya musuh pisau gitu nur alam pas ase kerak. Teto. Gentap paha. Harian. Coba pekerja gentak dulu rahmat bangsa Yarian. Mai ke pekerja takut. Kalau mana kukuru ko di kamar ya panafkayo kutia aku mesu lo mak jama. Kami tahu aku mesu kong kama tu cewek malau sesana iya. Ada siapa itu ternyata pekerja takut. Saya di namu saya sama kur le kamar ramon rumah liasen. Taro yang penting dia tahu masuri kan ria. Kalau teceme, tai, pero cafi. Saya minta dikurung. Coba pekerja negentak nulo. Moto lagi pekerja takku belum tentu elo kadiko. Sorry ndak selevel. Aku ganteng kamu jelek. Kau isi lo. Remo Edi. Keku remo kok gitu mau tepat dikubur ke. Ampun bos.
Dalam mana yang Rodrigo tahu ya japa lakukan rewita he? Bara elok kilo di bolana fangaji sirna. Padi tamar ki karetu bolana di henni. Sapu mana duitnya diala. Senangnya mati mana kandau dia? Elok kapan kandau lu nanti yuke? Mati ki kandau kan? Mati mana napa mau bedarisha? Nasobe ka tapana supaya dia sing ditiulke ka kandau luna. Maka mau bedarisha ki. Ah, elok ki kafang itu lo masangki. Ah, iko pala itu sota. Dena lo, fangka kejadian di henni. Bayarkan ria tu jala duitna. Jadi kuasa ngelok kilo kenria. Mana kabar dari mega ditaruh di bolae? Tadi sana taruh di bange amangi. Apa deh kagak itu engkau mengkali ngatul minau doi di bange? Iyo di, kebanyakan di bola-bolana mitai lo minau. Iya nah, padahal kau dipikir karon rona doi ke di bange. Maka natanya karon lo malah doi. Dena, nah oleh, fangka security jaga iki. Jago apa itu security kono le mita tiulke. Itu pun pale konite nula betel lari ki. Iyo di, maka tosi roh harus di bolana tahu nangka bangun rondoi. Dena nule nasabat tiulke dena nak baju. Namisa nih kau di bange pak kece asena. Elo kika didireng na tamari angin. Sedangkan ini lagi mah baju biasa moto temeke apalagi ku tiulke memang anak kena baju. Apa na kuah-kuah. Oh iya di, dia paling nak baju tuyulke ma pampers nih. Makanya kalau kiaman doi inu dari gangguan tuyul dan manusia tar di bange pada jaga oleh security nase. Iku aga terute kong kado inu. Digato wae lo malah doi iya. Dia nak kenang kapare kolak kene doi. Dena. Ya ke pasya itu, elo mana itu ditimbang apa di balu. Kuta jemate di patimbangnya. Daripada lapu sini meka, digaga makana tujung ka disuruhangi, engkang-kangi ditimba sisengi, engkang makan doiri. Makanya deh, masa cau di tas ini terungi. Wes sebel kala aleno. Ini jasi, gara-gara itu naro. Pokoknya, lo kasih di lo merantau. Nah, teleponnya si loko, perlu lihat anggota bosna. Aja na, syapu bahan misina bosna si lono motaro. Sedangkan lagi kayak di mana gaga beres jamano apalagi kan remeno nama jama. Di kurembok siya markisa. Engkau dasar di coba lo. Aga memang lo mau jama kenria, saya memang gajina. Woi nyonya, kok masalah gaji mua, badiolo. Baru lo memang aku iseng. Asera juta si hulen. Jamang aga sera juta si hulang. Ya menurut teman-teman boske dirawa gare. Diseme, dibesai hurina, dipabajui, dibeda, dipandai, divere. Den aku yakin gue kalau banyak bakero. Jadi ndak baik, na pandangin tete seding. Memang nih, siapa lagi dia nak boleh mampik ya, apalagi aku tahu memang. Napa dato si tuh ini Syafi? Elau no vale kung kamu ada itu. Syabangka itu deh, kuna deh kufai kalau merantau. Oh, jadi ya nih mau depe, mau fauang supaya korek kok doi, na mulutun relau. Iyo, pas apa tahu kau deh mutaro, indra nak dolo lo. Sisa mikir tuh gajian, nak palisu nih. Perlu alaman ini gaji, aku kirim aku silang hulang asera juta. Siaga memang perluan doi. Fakka maya tiket nak kasih nabahan. Kalaman aja nak ande tengah laleng. Dia naruh tiket ku muhajaran nggak. Yang penting letu nak kenria manjama. Siaga memang tiket lo kenria. Apa juta nasa si loko langsung diantar sampai ke rumah. Engkau mau tuh 3.500.000 tapi akhirnya negara di bandarai. Napa madam bersih 500 sebut dihaya padamu.
Dek gaga doi kuseku aro, tapi kau memang paling matandre lo nama jama, kusaha kamu itu. Yang penting jelas ki, to nemu aro mu foil lo ki mu jama. Ba, ku telepon aku siloku ku dina mu tepe. Gaji manasa na sera juta, bakal lau silokan pada dongo siloku. Hai. Taja nih ku balura ko Syafi. Jaje sih. Be, mau tepe. Juta gitu ratu lina Syafi gena nih kira-kira roh dodona nih ku balo. Ba, juta tiket pesawat lo. Kau apa lebih na 700. Dena nagagar lebihna, kalau sih di antara di bandara pemerintah nih Kyoto, boleh si bensinna. Jadi kalau kau malah ya rofitura pakai, aja nak antara kalau di bandara supaya kasih mau balanca. Aja nak mau balanca antara banang kira di bandara pesan itu marenta loto yang penting mau antara ka. Doi gampang itu disapa, kau ini susah. Jadi paling bahan, kau ya seru membuatnya nyaman. Kurang naruh pesan tiket dibajai pesawatku. Iya, aja mau selingkuh Kendria. Insyaallah mila doa bahan no. Beneran nih, kau bagi pertama nu kilina nga. Ba, terima dolo tu. Aja tamay tatali sumay di ka. Terima dolo laut tri. Oh iya pale, ada wala di. Insyaallah. Ya petu kulis sabat tanoge ko kuruntu ni ko sapae. Agak memang yang mau sapa. Doi lo malade. Kuasen janda. Mabela kali namun rojanda disinjai. Oh, berarti selama ini mau perhatikan mana janda disinjai? Ndak, Ces. Jangan nabe bilang begitu, mau pergi merantau ini. Harusnya kamu bersedih, jangan marah-marah. Giar nih. Ndak jadi kayak itu barangka kalau begitu, Ndak semangat, Kak. Kau pikir terus, Ki. Anggus gitu tiketku 4 juta. Jangan bertengkar. Jam berapa ini? Dan perjalanan tak 3 jam ke Makassar. Kedena tarafi ki pesawat tak. Nah hangus itu tiket tak. Lau na pale. Ku antara ki dolo beli lo di bandara. Fatea lau roko di nato di antar kengkena bandara. Masalahnya kau dia nak mau antara, Kak. Iga sini loteri di bandara kau lo nak lutu. Harus kah? Harus? Oh ya harus. Fakau istri ni Rahma. Mak cerita sih. Lau na pale loteri ngerai venung Syafi ko tangasoy. Pulang mandi itu banyak palutu pas waktu. Oke, pale lawan ale. Iya, odo nih aja no balak-balak. Bah, sini piko bangi pilot ke supaya dia nak balak-balak. Telepon lo kuletu nih. Iko nak telepon kuletu na. Aga ku senai kuletu no. Ya, lo nak pale le. Ayo muslimu Kendria. Oke, pale. Awana nih. Halo, lutu na? Iya, lutu na sila lokale. Ilo na balik mo agak ke dia. Musur Ramonra. Lisu nindria, jika suri monro gitu. Elo kamu tajangan ke kulisu. Masalah na, iya lo tihi Kyoto elisu. Nadine kusing mang oto iya. Awe, kekuan apa carana? Oh, buah mate tone na iya. Oto rental sesotona no. Ha, pokoknya deh kue lo missing iya. Berusaha, jago-jago le. Yo, taja nih napi ko pilot ke. Oh, buang menengkalakai mapake di kale. Dia kena pikir karo sebelum lau. Kadiga sina palisu ya otoy ko lau Ah, di tonyo ruku.
Halo, Maga nih. Yo, tajan nih, sementara training pilot ke di pesawat. Jadi liso itu? Lisua, nanti kau maraga, atau rental nanti di Felisuan. Coba rental telu tahu ngata la maraga. Kau pasti tahu benar kita sulung ngotai di parkiran yang kini mahari. Ba, mapau, pokoknya lo bahan no getik mai. Korek ko ucapan selamat datang di welcome. Heh, nah si balandai.